Prvo da vas pitam kako vam se svidao vaš večerašnji stand-up show i da li ste uživali? Pa bilo je sjajno zapravo, baš govori Mirkanu, dolazeći iz BiH, kod nas kultura nikako nije na visokom nivou i mi nažalost ne možemo zamisliti neko mjesto kao Velenje koje ima 30.000 ljudi stanovnika. Manje više. Manje, da dođe ovoliko ljudi tako nekako na stand-up show, tako da bilo je sjajno, predivno je mjesto, puno je, mislim da je bio dobar nastup. Ja sam imao mali problem, to prvo sam vozio danas 8 sati, a nakon toga sam i pao silazeći iz bine, ali sam dobro, tako da sve je super. Pa jeste, publika u Sloveniji je onako dosta dobro profilisana što se tiče stand-up komedije, znaju šta mogu da očekuju i onda je nama komičarima užitak tu raditi. Scena je najstarija ovdje na Balkanu i to se vidi se da se dosta radilo na sceni, gotovo svi gradovi imaju razvijenu scenu, tako da je jako nama veliko zadovoljstvo bilo pritaknuti publiku isti predstavu. U redu. Sad jedno malo lično pitanje. Na koju vašu foru, odnosno punchline, ali kako već, ste najviše ponosni? Pa ne na sve? Pa ne na sve, sigurno. Nemam pojma, ja dosta radim crowd work u zadnje vrijeme, imam cijeli show gdje improviziramo, da sam najponosniji na te neke možda bravure koje izađu, ali te neke dobre momente koje izađu iz improvizacija. Od onoga što sam napisao i što pišem sad, teško mi je odabrati, ne znam, najponosniji sam na onu koja je najsmješnija, ali mijenja se to. Louis C.K. kaže da su šale kao voće, sazrijevaju i onda budu dobro neko vrijeme i onda struknu opet. Eto, samo da vi Srbi još mogu struhnuti. Misliš mi? Gdje mi je tata? Pa ne znam, Omir je to sve fino objasnio, najviše šta da dodam tu. I meni su u zadnje vrijeme najdraži te neke improvizacije gdje malo odeš od tog materijala koji imaš pripremljen i onda kad to dobro prođe, to je super. Još ako zapamtiš to pa zapišeš, onda možeš opet da navedeš publiku na improvizaciju. Neke improvizacije nisu toliko slučajne. A na koji si rat ti ko Srbi najponosniji? Na predstojeći. Na predstojeći. Zašto mislite da neki ljudi mogu sa lakoćom da izvode stand-up, a neki baš i ne? Pa nije sa lakoćom, mislim ja. Nisi sa lakoćom? Znaš zašto ovo večeras izgleda lako? Zato što sam ja imao 100 nastupa kad se niko nije smio. I onda jednostavno stand-up je takav, ne možeš lagat publiku, moraš ga naučiti raditi, zato treba jako mnogo vremena. Tako da oni koji mogu sa lakoćom da rade stand-up, to je zato što su se trudili mnogo godina i bili jako loši. Nema prečice zato, pošto nastupaš samo pred publikom, nema proba i tome slično. Dobro, festivalska publika je malo više blagonaklona prema komičarima, tako da je lakše raditi svakako u takvom okruženju, plus ovo što sam rekao da je isprofilisana maksimalno, tako da, ne znam šta ste pitao uopšte. Šta ste pitao, pa u nas stoje plakati još od izbora iz 2000. godine, ljudi već su ovdje sklonili stolice, nema 15 minuta da je završen. Ove stolice buda stajale do predstojećeg rata. Ako njih bi se i pobili, vjerovatno. Ok. Šta mislite da je potrebno da biste nasmejali ljude? Pa trebaš biti smiješan. Ko bi rekao? Ali humor funkcionira ili na iznenađenju ili na pretjerivanju, tako da jedan od ta dva elementa je. Samo to smo mi nekako davno naučili na nekim radionicama, sad je to poprilično prirodno. Tako da nekako se previše dugo s ovim, pa previše se dugo nabijem da bi znao da objasnim nekome, ne znam šta je potrebno da radiš upošti, na primjer, to ja ne znam. Mislim da razumem odgovor. Pa to je potrebno je da budeš duhovit, ali isto je tako jako važno da nemamo otklon tog javnog nastupa. Znaš ti mnogo duhovitih ljudi privatno među prijateljima, ali se plaše javnog nastupa. Kad izađu na scenu, to je već neka druga priča. Ali potrebno je svakako da budeš duhovit i potrebno je da savladaš javni nastup, da si spreman na to da te 100 ljudi gleda. I naravno spreman na kritiku. U redu. Sada se vratimo na onu tvoju temu u kojoj si pričao da si dosta ulagao u sebe da bi došao do ovdje. Kako bi uporedio svoj prvi nastup
sa ovim sadašnjim nastupom? Pa to je užasno, to je prvi nastup. Igram slučaj bio neki open mic, to je bio prvi ikad open mic u Bosni i Hercegovini, tipa 2013. godine. Ja sam to slučajno pobjedio i ja sam mislio da sam dobar, jer smiju ti se ljudi. I onda sam došao u Zagreb da nastupam i shvatio sam da apsolutno ja nemam pojma tu ni o čemu. Tako da, kad gledam video od prije 2 godine, a kamoli od prije 10, to je baš krinđavo, susramlje, da tako kažem. Tako da, ima jedan stari video na nekom kanalu koji nije moj, to je baš užasno, mislim. Neke šale su i okej, ali ta izvedba, to je baš... Tako da možda savjet mladim komičarima, nemojte se odmah objavljivati na društvene mreže. Sačekajte par godina. To kad kažeš, uopšte misle ono kao, nećeš da ljubomoran se, ali zapravo izgubit ćete, seksualni život će mnogo patiti zbog takvih videa na društvenim mrežama. Aha, okej. Razumem. Mislim, meni pati i sad. Džaba video, milion i pol pregleda. Ja. Samo se muškarci javljaju. Pa kad je video od obrazivanja, Pa da, i večeras si muškarca pitao, ću da vidi. Pa eto, merci, hoću vidjela. Pa ne, meni u principu su isto nastupi tako počinjali, na open mic-ovima pred, ne znam, 5-10 ljudi doslovno. I onda, znaš, to je negdje bilo vrijeme kad sam zapravo i savladavao taj javni nastup, krenuo od tog javnog nastupa i dobro je, dok kako vrijeme prolazi, to ide uzlaznom putanjom. Ne bilo dobro da smo bili bolji prije 10 godina ili 5 godina nego sad. Tako da, sve je to okej. Okej. Da li biste mogli da mi opišete 3 tipa osoba koja dolaze na vaš nastup? Aha, dolaze osobe sa bipolarnim poremećajom, sa aneksiozno-depresivnim poremećajom i sa nekom vrstom šizofrenije. Ne znam, pa stand-up je zapravo nekako privlači široku demografiju ljudi, malo ne rekao demagogiju. Tako da svi će doći na stand-up jednom, evo nekako je trik da ih zadržiš, svak nekako nalazi svoju publiku. Ali mislim sve dok si autentičan da ćeš imati neku svoju publiku. 3 tipa ljudi koja dolaze, ne bi sad mogao. Mislim, u BiH u nas dolaze Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Neka dođu i ostali. Nema nekog pravila. Dolaze ljudi koji nas vole, ja se nadam. Pa da, u principu nema pravila. Dolaze ljudi koji hoće da se zabave, da se nasmiju. Publika onako poprilično to šarenolika lepeza ličnosti. I vidiš po nastupu neki dio populacije publike reaguje bolje na muško-ženske odnose, neko reaguje bolje na političke fore, neko reaguje bolje na improvizaciju. Znači sve je to nekako individualno. Mislim da tu ima uglavnom su to ljudi koji hoće da se zabave. Sad, kakav je tip ličnost, to nama zaista nije toliko ni važno. Dok nas ne tuku, nije. Dok vas ne tuku. Nadam se da i neće. Ok, i zadnje pitanje za večeras. A šta vam u životu nije smešno? A meni u biti ništa nije smiješno zapravo. Kad gledam komediju, pogotovo druge kolege, ja to razumijem sa tehničke strane i mogu shvatiti da je to smiješno, ali teško će nešto tako mene nasmijati ili bilo koja vrsta klasične komedije. Tako da meni u suštini apsolutno ništa nije smiješno. Ni ja sebi nisam smiješan ni stvari oko mene. Ja idem na Watch People Die, recimo, i na Gover stranice, gledam ljude kako ginu i smijem se tome. Ok. Ali samo indijcima, jer oni ginu ispadajući iz vozova iz nekog razloga. Eto, šta mi nije smiješno? Ništa mi, brate, nije smiješno. Jako cijenim kad me neko nasmije, pogotovo na nekom retoričkom nivou, jer se to, nažalost, teško dešava. Nekako ubiješ u sebi taj filter za smijeh, receptor za smijeh. A ja smatram. Baš to je to, znači, znaš, ideš po festivalima, nastupima, družiš se s komičarima, tu stalno smo u backstage-u, gledamo jedni drugi, više je teško te nasmijati. Pa pola ovih fora koje sam ispričao, ja kontam koji se đavo ljudi uopšte ovo smiju, a smiju se. Teško je, pogotovo kad se dugo baviš tim, teže je nasmijati komičara, znaš. Nije to trebalo biti zadnje pitanje, sad smo uništili ljude na kraju. Apsolutna depresija. A niste puno. Hvala vam na vremenu i nadam se da ste se imali lepo na festivalu Kunigunda. Bilo nam je divno, hvala vam, vidimo se. Bilo odlično. Do idućeg rata vidimo se. Važi. Hvala ti. Ništa, čao.